Tukiambire kiri mwaka yo thirikari yo 2023-2024 kaunti ya Meru yatumira mwana yo mbeca bilioni 10 ira ni mubango ura jukulukitwe ni bunge ya kaunti ya Meru ntuko yoro amwe na RMCs babethirite nende bakiriana nayo ni mubango yo ngavana yo wakira kari nyumba bakiwa murandi yo dio shuroki na kiri antu boendi boya amwe na konisia besira rari cia kura ng'ombe arabongelete ngituyo ngoko na kinyamburi muthenya wa rais Ruto ne thirite na wekira kirore musonda yo kuongela kigina thirikari cia matura araciongelegete na bilioni 15 gatantenya na kigina kinende kwitia kuma bilioni 370 mwaka bilioni 385 gatanta inya. Kaunti ya Meru ikamukira ngurukia bilioni 13 kuma kiri thirikari nene kiri mwaka joke thirikari jo 2023-2024. Bobo ni nyuma ya rais Ruto gwikira kirorero ariero kuongera thirikari cia kaunti bilioni 385 gatantainya kuma kiri bilioni 370 iri iramukirite mwakene juju mbeca iji ikiongerekana bilioni 15 gatantainya. Mwambiri onejwa kiumia giki thirikari cia kaunti gukurukira mukariri gite wa kanji ya mangavana ni atumiririe kwa thirikari kanyaga ntuku 14 kurekeria mbeca cia mieri 3 ire iterari kurekerwa kana kwa yo ubaringe inga obisi nontu guti utungata bukethira bugita na mbere. That's where their mandate stops. Ajaja zagita na mbere mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukitia mubango jo kaunti jo mwaka jwijite jura jo gwetwa ADP na aria mukariri gite wa kamiti ya budget mbungeni ya kaunti iwe ugite ati bakabangira budget ya bilioni 10 aki. Mwaka jo tugite turithithia budget ya uma te budget ya gwikenia ya kuongera figures nene ile itekinyirwa twauga turenda gwikira figures ciongwa batwene kenda twitithia county na mbere bwega. Mwirigi ariuga kiri budget ya mwaka 2023-2024 abate kwenda gutigwa na marando ja kandarasi na nikyo gitumi bakubangira kagina ake karaga keja kuma kiri thirikari nene kwenda kweberia culture ya pending bills ndene Meru county ku committee kira tutena kyo because that has been the practice ikyo tukwenda kweberia so kira twikirite ndene budget nikyo gikoneka na nikyo twirigirite na nikenda mwaka jura jonge tuambiria kweberia matunyamara kuongera gwa kigina kiria gigakinya kiri makaunti amwe na bubu gukongera kinya mathabu ja budget ya kaunti ya Meru ni untu kinya kuri na bilioni ingi 8.3 iria thirikari ikarita cia kung'anania witi na mbere kiri makaunti iria ni mpongeria bilioni 1.2. Ina imani around tukabwithia allocation mbia cietu ikarita ngui Mantune jaja kigina gia kaunti amwe na bubu siasa ni kuonekana teka ikwenda gutonya ku nyuma ya seneta Kathuri Murungi mwambiri oneja kiumia giki kuga akagita njuri ya were kamutetheria gukaria kigina gia kaunti miari erete amukiri na kiao ni athingati bangavana Kawira. President na ronere mbeca iri kwija counties ni nyingi muno na ite kuomba ku oversight bwega na gwatwega kuma July June tukanenkerwa mbeca gwetwa oversight fund cia kuthiuruka ku Meru tugutaga mirandi gataga budget ira rakuruguru na MCAs riu tukambira kuthiuruka kuona thongo ino wetate ni ikuriteka no tutumba kureta 15 billion every year, that is 16 billion 75 billion miaka 5 na gutweka mbeca iu na chite thingatagwa ko nenkanirite kuma gisenete onenkanirite bilioni 9 orenda kuga wijete kuonde bilioni 15 ino gaita bilioni winge 6 kana ogetokia iragia ntu ubere turanenkeri bilioni 15 je no te bilioni 15 irio bilioni irio ikenda bali Kathuri akambiria kuoversight mirandi ya thirikari county akeroga korwa nao ofisi ya Kathuri Murungi county ikethwe na ma-CEC 10 o CEC gutagera department imwe shandwe wake bathithiria na bara bonde akanenkera mathabu abanenkere mathabu je na ukweri mathabu ja bilioni 9 indite mathabu ja bilioni 15 no ntugutiro ndaigwa kinya kiroto twenda igwa kirota akiugaga Meru county nionete bilioni 15 gani bangavana Kawira na bokinya bone bajukitie kanyaga kana kuria ngavana gutiga gukira gutegerwa uria gwitithia na mbere mbeca cia muingi no ntu seneta Kathuri ni watho bukumwa mainya ja kurita ngugiji ndobera betu utendo twenende na Meru community na Meru county ituwatanirete twendoke
lakini onto tu into kemana uwe ukikora kurutira ntu ngugi togana kona karembe arunga ma Franklin auga ndene mbajeti account bilioni 1 netengie kugura ng'ombe kankomenya nja cietu cionthe cina karengeti ka ibo bonthe ibagurirwo ng'ombe oche tutabutire bena kalembe para baingi bailagia TV bakona bandu ndio safari na ya kwithira tukithithia gintu kitawa oversight. Budget iria ikathoma gatigatine ka mwaka juju ni ekethire ri budget ya mbere imbujuru ya gavana ni mama akariba kaunti je bari na wirigiro bunene bwa kuona uriti ngugi bwawe andaria bothoku ibangana bawitikaniria goni Masindumba Gaaru Ya Ciaca ntetone cia Meru TV.